Ngarsi hunuma zamani rapi zemaiti jezilaziwa shava pada roshingu joshindarele zembavi sistemu hiyo namna je wandu wajo ko laziwa yavo helio wajo kwa ziwa ngavila zao wa mando wa mando ala Afrika ze brikenzima rifanye mbili ala Afrika ze controplaque wolo likaze mbaka fugo juu wolo wakati lalo likaze brika ya saya rilaze kaze ya bilitene katilali baipia afanywa ama etage ani etage wajiwa ndani banu mkaze controplaque mtemba kafu ndise na mrenge brike mtrace ze nyumba hizo mkaze wasaya infini hebo controplaque juu gari fini onga ko double ba abo ajoka double ya donc namefanya shabanu ngamona hunga usongomo hakaya unumsanga nyokavu ni mane kao watimba jingwa para haraka ya sio débloquer donc walote yari wajiwa waziwa kamona ngabo ngama ini yatimba ngabo na inilo hunu tena ili wandu washina karimwambia nuka deja ze maitizi lioza sazi lio la pitali maiti 10 na mfukare maiti 10 na mfukare abonga mjoka izo tinyangu no watimbe ngo vandangu votasi walemewa na tsumu kila timoze nongo shaba kilo kasa débloquer waka wandu wakalinde ma controplaquiano saya no ya saya waswili ya wabaha watanga mungu ajendelea na swarifu ramba ndonga rujofanya etage mbili wahandani wajo siswa vala izinunyu bangabi monsimbi lindaru 4 5 donc anja watsanu wa mwando bonzi controplaque kazi walibae pia watemba kafu hadisi na washinge brike moju tumale kafulilo nile controplaque wafanyi hali nuyo wakazo wasai yonde system ifanywa volvo zemaiti hizo zinji kejajo to shahini maiti to simba ngama ninga monao tena ukahi na wakati nga husongomo abonge izonde ze habari zilio ababa harjonda zemaiti ngablo wafanywa kwelibo wala zibo la pitali zemaiti zije kama monao homo happy